Halo perlok yang subhai pi sekanaka bansan YouTube channel. Te ngangej babaro pidan apdan kamet bakoj bakia. Te akan kapor ngakwa banhikai pi kawai katrek ba kumno pidai ban le ban te scale au charakter Adam. Kumno pin le ban te scale au charakter Adam. Te don bun ki perlok pelwan kli yanga bansan ngin le kumno bengin tap scale au charakter Adam. Te akan kapor ngani kai pi da kana video kana ba pin singotho bat kan long ka basai. Te lada pidang long ki bat mai ro akan ka channel singobha ban share ban like ban subscribe bat kumjuro ban press ka bell icon kanang ba ngadang apan mi video ba pinam du lana ladang apan mi ki video ki ban long hi ki jiman toy na daga jong pi. Te akan kapor ngan hikai pi bat wat nom skip ya kana video kanang ba pitsotho bat kan long ro ka basai. Te ka step ka baning kong kumno ba pide pan le te kan kapor ngan hikai pi don ro ki perlo ki ba ong hana ba de ka trik hak nrai am kam de re ka hak wat nom setting ya kata. Te to ka baning kong ngan hikai pi te ning kong ba pide ban yang ka squad ma pide ban snahi ma pi ka squad om ba snada kiwe. Te pet kan kapor ngan snangai ka squad ma. Invite pun full ya ka squad ka jong pi. Keeper lo kerupa sarong sudah. Alasa one. Tu lawan away. Boleh kita perlok dan baca one. Ale dos one ale young star pahe to kondarisha lawan tepet ma perlok akan kapor ngan hikai nek pi ka step beningkong ka badai ka ba ong mene ba pi dai ban snahi ka squad hadin kata pat lek nang ne charakter ma pet nga ai mentai ya u ne u charakter Tiva. Te kumno pide ban le cha u charakter Adam. Te exit chuang tu te pit sai biang hang tu charakter hang tu pat pikan mau tu mene bang la debu u charakter Tiva. Te pet yang tu ma te matang arak daka DJ alok. Te pet hang tu ngan rak nok da u ngan change away skill ngan rak da tu u Wukong. Te hang tu pat pit kumno pite ban le sngabha pin lej biang ha u charakter Adam. Te kum tu pit sai biang tu x hajarong. Te akan kapor ngan start ya ka game mo kana wa pit siu tu. Teto ngalak start page mo kalau ngumna. Barak-barak kali efek kila taj pendekai pengau Adam try. Page perlok entar along am page nomor bangado ngabu dom ya ki niki skill ngatry pinam yo i ma page nganda use ma nama pin yo i page pem along teng ngej bakan ga trick kan ya rapi pi ki bom tip ma page de Adam. Dengan hikai ngan lekai kendiat mo kena babin sngau tho. Dengan lekai kendiat DPEM kini ki skill
lawan hane ka skill jong ukla ka skill wukong ka skill yung dat silent te hang nongan hiar ngam letre factory ngam letre modos ngine Bima Sakti subhan nai letre mo sya factory ngam jum lentre ban la kai Light hana Bima Sakti to enemy ro babon R squad to stop follow no oh to wele dayam Not enemy mana akan agak back lah ya oh citi serum dan enemy oh sejrang enemy sejrang oh itu yang lagi ngepet shua cita siliang Lebanon enemy sana lapan lapan ini isu kena terling dalam besar harus pak mo kena coba isu kita perlak Yake Bardi ngata pada kairang no perlok tebang along kebang hikai pimo kena kepor kita sejerang lagi
Enemy mo, enemy. Enemy spotted. Help me! Help me! Oh shit, Nadine mo. Teh tangkum tu perlok bang hikai phi kan kapor. Teh ngangej ba plus tho hi ka do jumpa ta jonga. Teh tangkum ne hi ngan sa kan dupat aku video. Teh tangkum ne ku blai sibon ngan sa kan dupat.